Hallelujah. Ligama lami ke bazalwane ngingimake igama. Ngiyamthanda kakhulu Jesu bazalwane. Uyinkosi nemsindzisi wempilo yami. Sitawufunza ke namuhla bazalwane encwadzini ya Isaiah 44. Sitawubuka nje verse 22. Lelinye lesitalibuka liku Genesis 3 verse 8. Nalelinye ngicabanga ukuthi sitawundlula kilo liku Mark 10 verse 45. But lengicela nilivule ngileli Isaiah 44 verse 22. Isaiah 44 verse 22. Tikhubekiso takho ngitithanyele njengelifu. Netono takho njengengungu yasekuseni. Biyela kimi ngobe sengikuhlengile. Ngicela nakukhona lona message Bible asifundzele yona. Oh, but ikhona lapha basidisplayele. Avoid the slate of all your wrongdoings. There is nothing left of your sins. Come back to me. Come back. I've redeemed you. Amen. Namuhla ke bazalwane ngilo livi lesitawukhulumela etikwalo ngekusitwa nguNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Bazalwane kuye kwenteke ukuthi sisahamba endleleni ukhanze ukuthi lunyawo seliyashelela awusendi lobo bokusho ngemlomo ukuthi ungumfana waNkulunkulu. Mhlambe ngekubona ukuthi sowushelele ubese uphela emandla awusafuni kuchubeka nendlela ngoba soyesaba. Kepha uma sifunza encwadzini ya Genesis chapter 3 sibuka verse 8 sikhanza lapho Adam bazalwane. Adam una Eva bayona phambi kwaNkulunkulu balalela kukhohliswa inyoka. Mabasuka lapho bayabhaca lithi livi laNkulunkulu babhaca emkhathini wetihlahla. But lokubhaca lamkhathini wetihlahla bekungashinji lokho ukuthi kukhona lokonakele futhi kufanele kwenziwe something. Njengoba sekukhona lokonakele bebangeke babhace inguna phakade. Hallelujah bazalwane. So uNkulunkulu nawehlela kulo verse 9 lithi livi laNkulunkulu uNkulunkulu amemede Adam athi ukuphi. Hayi ngoba angamboni ngoba uNkulunkulu siyathi subone etindzaweni tonke. Abembona Adam futhi bekamati ukuthi ukuphi. Noma beka semkhathini wetihlahla bekakwati kubona athi lesa sihlahla lona ngiAdam. Lokuthi ammemete abemnika lithuba. Lokho kuthi come let us sit down and talk about what we have done. Amen. Ngoba ngeke vele ubhace siphelani. Kukhona lofuna kugcine kwendekile. Ngiyakuthanda nakula kwenda Adam. Noma ngabe walingeka wabe suyabhaca kodwa waresponda ngesikhathi uNkulunkulu ambuta ukuthi ukuphi Adam. Wathi ngive in bazalwane livi lakho. Ngabe sengenda njani ngiyabhaca. Lokusho ukuthi wakhombisa ukuthi uyatimisela ukuthi uyafuna ukuthi kukhulunyiswane uyabona ukuthi angendi kahle. Hallelujah bazalwane. Namuhla ke leli verse lifundzako la encwadzini ya Isaiah 44 verse 22 uthi uNkulunkulu tikhubekiso takho ngitishaye njengelifu netono takho njengenkhungu yasekuseni. Lokusho ukuthi awusenaso sidingo sekubhaca. I have already forgiven you in advance. Amen. Usengakacolisi usengakasho lutho kodwa mina ngoba ngicwele lithando sengivele ngikucolele. Uthi buya kimi. Buya kimi. Ngoba mina sengende njani sengikuhlengile. Hallelujah bazalwane. Uthi uNkulunkulu asibuye kuye ngoba usihlengile. Nawe wena lokuthuke wathi na uhamba endleleni washelela linyawo usubhaqa. Hallelujah. Usubhaqa emkhathini wetihlahla. Usubhaqa khona la ngadzene yakhe ucabanga ukuthi akakuboni. Usubhaqa khona la akhathe sonveni. Wathi ukuthi kukhona lokonakele. Vuma nikhulumisane naNkulunkulu. Amen. Labanye babhaca
ngekuthi vele bayekele bahlale phansi bangasayishwe sonveni ngeke ubhace siphelane nakukhona lokonakele kufanele kuthi kwentiwe njani kulungiswe labanye bayachubeka bayete enkonzweni kodwa babhacile bayathi sikhona lokonakele kephana abasabeli makathi uNkulunkulu kuphi hayi ngoba ngakuboni ukubona nje kahle but ufuna ukuthi let us sit down let us talk about what you have done ngoba ngeke sineglect ngazi ukuthi kude lokwendekile ngeke pretend ngathi kude lokwendekile kukhona lo lokwendekile so come mina ngusevile mina nguforgivile mina nguhlengile but come let us sit down come back to me don't run forever. Amen. Ngoba ngeke ufike nzawo uma ulibala kubaleka. Bathi labanye you can run but you cannot do what? Hide. Ungabaleka uzuyofika kuphi ungangena ngisho phasa emgodzini you cannot hide. Lithi live la uNkulunkulu asibuye ngoba yena sovele wente njani usihlengile. Ngiyathanda ngale message Bible makathi I've wiped the slate of all your wrongdoings no matter ukuthi uwendeni ngiwayiphile uyabona na uphethe iduster noma uphethe iyellow duster noma nje sesicephu noma ithishu sekukhona info lebhaliwe lapha yekungimangalela ukuthi make gama namuhla wende naku uthi uNkulunkulu ngivele ngafika nje mina ngabuka leslate ngathi bathini bathi wendeni make gama mina ngilithandvo lami warapa which I have wiped out the slate of all your wrongdoings. Noma bekurekhodwe kuphi kuthi wena wende naku come back don't run because I have already forgiven you. Amen. uNkulunkulu usithethelele ngaKristu nasifunza la encwadzini ya Mark 10 verse 45 lithi Jesu wanikela ngekuphila kwakhe kude abe inhlawulo yalabanyenti kude abe inhlawulo yalabanyenti nangabe Jesu wanikele ngekuphila kwakhe ngiko uNkulunkulu anesibinzi sekusho kuwe namuhla ukuthi hayi mina sengikuhlengile. Amen. Mina sengikuhlengile sekukuwe nje kuphela. Amen. Jesu wanikela ngekuphila kwakhe. Ngijabulile bazalwane asafundisa sisivesta ikhona siyabonga nemusic senkodle kubonga bazalwane sibonga music kuboma ke nabantu labasha ngijabulile asafundisa sisivesta ngize ngafika la ngithi khona hawo yathi noma sengasukuma ngithi ngicela sivaleni ngicabanga ukuthi bese kutoba kahle because bekasakuthinsile lento. Amen. Uvele wayishaya yonke lenishumayelo ngeva lokuthi yabona nyalo noma sengingacela ngithi asithandazeni bazalwane. Amen. uNkulunkulu uma athi come back athi buya kimi umela mnyango fana ethi anconcotha lenhlitiyo lebalekako lele ngafuni lele khulumako lengekhathi ithi mina njengoba ngende kuthi mina nje asengangicolela uNkulunkulu hayi mina mosi lokunye ngikwende nangemabomu hayi mina lokunye ngikwendiswe kokuthi noma ngabe ithini inhlitiyo ingakuyengi come back. uNkulunkulu sovele wende njani ukuhlengile bazalwane kude sidingo luthi lihlelo lengeke ngilibone ku TV ufelani ngoba uNkulunkulu ucedzile umsebenzi. Jesu wanikela ngekuphila kwakhe kuzabe inhlawulo. uNkulunkulu sovele ukuhlengile ufela ini noma siphosisa usendile akukafanele ungcwatshwe come back asibuye sikhulume asibuye uNkulunkulu sikhulume ngalokwendekile sithole iway forward ngoba ngeke sibhace siphelane. Nasibuka nje bebangahlala lapha ensimini toti labo Adam kuze kube nanyalo bahleli nje babhacile lapha emkhathini wetihlahla bekungeke kuze kwendeke lokho nasekukhona lokonakele kukhona lofuna bese kuyentiwa. Haleluya. Uthi uNkulunkulu buya ngoba mina sengivele ngikuhlengile enelicala lakho ngivele ngaya kuleslate bayathi labadzala ukuthi bekuneslate besifana ngabekisa ngechalkboard kithi thina lesebancane angithi sayathi chalkboard noma ke iwhiteboard naba labafunza ma private schools
nase kukhona lokurekhodiwe ngawe ukuthi naku inyawo lakho lishelele namacala labakubeka wona bani wende ukuthi webile namuhla bani uqale manga bani namuhla ubhulishe lomunye bani namuhla uhamba ohleba lomunye thina lesifike ezingeni lekuhleba konke lokho bazalwane noma sekubhaliwe kule ncwadi yemacala kuleso silethi la kubhalwe khona uNkulunkulu uthi uconze kusongco wafika wasibuka wathi kubhalwe kuthini wafunza wathi warapa uNkulunkulu warapa uthi wipe out yonke lama wrong doings lebeka recordiwe ngawe so wawayiphile kwakho kwemukela uthi hawu Nkosi maye ngiyabonga ukuthi nakuloku uyangicolela uyangicolela usanginika lelinye lithuba ukuthi ngende kahle uthi uNkulunkulu uwipe onke emacala asibuyele kuye uthi tikhubekiso takho netono takho ngitishaye njengelifu ngithi saphatile taphela njengelifu konke sekukliye nyalo amen ngoba mina uNkulunkulu ngidanelithando sengikuhlengile ngendvodzana yami lengiJesu Kristu uthi naletono uthi shaye njengenkhungu yasekuseni lothi na uvuka ekseni ukhanza kunenkhungu uzuyenge ukuthi hayi namhla liyana vele hayi namhla limakhada kanti iyakukhohlisa kepha uthi uNkulunkulu uyiwipe out kwayo naleyo yonkhungu yasekuseni konke sekuyakhanya kwakho kukholwa ukuthi uthi uNkulunkulu sokuhlengile ubuyele kuye ungabhaqi ungathi ngoba bantu abangati ukuthi ngende indvo lenje bese uyabhaqa futhi ungabhaqi uhlale etikwa lesono losendile uthi uNkulunkulu come back, I've redeemed you. Amen. Uthi uNkulunkulu usihlengile bazalwane angati ke ukuthi umuntu angagudwa sono ngoba kwende njani. Sono nje singadlala ngawe ngoba kwende njani. Sikugugise ngoba kwende njani. Ngoba kupheleni ngoba usweleni. Ngoba yini lengakentiwa yentelwa wena. Akubonakali sithe sizathu mangabe sekunendvo lengicilatile noma ngumkhuba noma sono noma siphosiso anginaso sizathu sekuhlala kuko ngibhace nako uthi uNkulunkulu buya kimi mina sengikuhlengile ngiloko bazalwane lengisho ukuthi namuhla emini angathi ukuthi ngawufelani yebo kona liqiniso uphosisile lokho lokwendile but ufela ini ngoba uthi uNkulunkulu sovela ukuhlengile wena kwakho kubuyela kuye ufela ini angathi ukuthi ngabe ngakhona yini kuphendvula lo mbuto namhla emini kuthi ufela ini mbamba kube ungazi uphume sone sibati ngekuthi sowesaba nje kuphumela ebaleni usho ukuthi Nkosi lizembe lami liwe la wathi ngalenye ilanga lomunye umzalwane angibona nami sengidedeya ngilingisa libhuluko lesizakwa la kukholweni ngangizama ukukholwa kodwa ngokuthi bantu lohlehla nabo bayahati bakubonile ngesikhathi usayifuca mbamba bayakubona futhi naye isikhathi sodedeya so ulingisa libhuluko lesizakwa wehla so wehla bayabona athi hayi akusahambi weta kimi wathi yesisi bengisiseyintombatana buyela kuNkulunkulu buyela nyalo sathana ngakakubeka ilidvuma wathi buyela nyalo sathana ngakakubeka ilidvuma I thank God ukuthi ngamlalela I thank God ukuthi ngalalela ngalesikhathi lebekufanele ngilalele ngaso maybe kube ngadelaya ngabe ngalithola lidvuma maybe kube ngadelaya ngabe sengagodla umntwana lebengakamplanneli ngani ngekuthi ngehlulekile nakathi uNkulunkulu come back ngiyakuthandazela nawe ukuthi noma ulahleke kuphi la ubhace khona singakuboni nalabanye abantu bangakuboni inhlitiyo yakho kepha nanembeza wakho akuvulela uNkulunkulu akudlalela la ubhace khona utibona ukuthi yabona lana ngibhacile
ngiyathandaza ukuthi uphumele ngephandle uphumele ebaleni and come back to God. Ungafi ungatholi lidvuma kungakadzingeki. Amen. Asithandazeni. Lo mhlengi ungubani na? Yebo wenzani na? Uphi namhla? Hawu yebo lo mhlengi ungubani na? Wenzani na? Yebo uphi namhla? Wenzani na? Hawu yebo lo mhlengi ungubani na? Wenzani na? Yebo uphi namhla? Hawu yebo ngithi lo mhlengi ungubani na? Ukumelele nalapho ufike uhluleke khona uyakunxusela athi babe ngiyabonga ukuthi wayesula incwadi yemacala alo. So ngicela ukukunika lelithuba nangaba uzange sotinikile kuJesu uyamangala nje ukuthi kana umsebenzi wonke wendiwa so manje ubanjiwe nje sonweni. Ngiyacela ukukunika lelithuba ukuthi usabele kulolibito asasho ukuthi come to me ude kuJesu umukele lo musa wakhe lesithe nasifunza encwadzini la le ku Mark chapter 10 verse 8
Sasho ukuthi Jesu watinikela yena, wanikela ngeliqobo lwakhe kuze kuthi abe inhlawulo yalabanyenti. So nangabe Jesu watinikela wahlawulela ukuthi sono singabi nemandla etikwethu, wena bongafelani. Nangabe awukamukeli Jesu kusho ukuthi solo lesono sinemandla etikwakho. Sho ukuthi solo lo Sathane uyakhona kukwehlula ngoba uhlele eshashalazini. Kanti ngalesikhathi umukela Jesu uyangena Jesu abe inkosi nemsindiso wempilo yakho, akulawule, akuphe amandla ekuthi na uthi no usho no emveni. Kodwa nangabe wena usesehleli nje eshashalazini, sona sitawudlala ngawe. Ngiyathandaza ukuthi usabele kulolibito nakathi Jesu kuwe, come, please come, so that we can pray for you. Bangeta labo labafuna sithandaze nabo singakavali bazalwane. Ungesabi ute sithandaze nawe. Lithuba lakho leli njengoba na Adam bamnika lithuba lekuthukupi. Mhlambe kuba waqhubeka wabhaca kuningi lo ngabe kwenteka. Kepha ngekuthi asabele. Yakhulunywa indzaba kwaphuma ijudgment. Uyaqhubeka nekuphila. Nathi sikhona nje solo sisuka khona lemuva lekubo Adam. So nawe ungaresponda uNkulunkulu makakubuta ukuthi ukuphi. Usho Nkosi ngilana, Nkosi ngisekwebeni, Nkosi ngisemangeni, Nkosi ngisekujoleni, Nkosi ngisekuhlebeni, ngikuphi usabele. Amen. So that we pray for you. Siyakubonga babe wethu lengcwele namhla imini egameni lika Jesu Kristu. Musa wakho Nkosi mkhulu kithi. uNkulunkulu wethu livi lakho lithite wena umoni uyamlanzelela kuze kube sekufeni. Sibonga kusipha lithuba Nkosi lokuthi sitibone ukuthi nakwendekile sashelela wena inhlawulo uyikhiphile. Kwakho lokugadze kithi kusibona sibuya singabaleki singabhaci sivume kubuya kuwe ngoba inhlawulo seyibhadelwe. Jesu watinikela yena liqobo ngenxa yethu. Babe siyabonga lo musa longaka. Siyabonga Jesu, siyabonga. Ukuthi sono asinamandla etikwethu ngoba wena Nkosi uyibhadele yonke inhlawulo. uNkulunkulu wethu lengcwele silivile livi lakho nasemini siyatithandazela tinhlitiyo tethu kuthi siresponde kulolibito lwakho. Usasibuta Nkosi ngamunye umuntu Nkosi uyatibona enhlitweni yakhe ukuthi yena ukuphi. Siyathandaza baba egameni lika Jesu. Help us, oh God, to respond positive to your word, oh God. Ngegama lika Jesu Kristu, uNkulunkulu wethu lophilako. Akekho Nkosi lofana nawe nalo moya longcwele yima naye uNkulunkulu ngegama lika Jesu Kristu. Ukhombe Nkosi emahlathi lapho umuntu abhace khona. Babe wethu longcwele ukhulule libandla lakho ngegama lika Jesu Kristu. Sisatha uphuma Nkosi siyabathandazela naba abantwana bakho nalibandla lakho njengoba belihleli nje ebukhoneni bakho. Sithandaza basaphuma baphume nesibusiso Nkosi seprotection yakho Nkosi. Sibusiso Nkosi sekusitwa nguwe ngisho emtimbeni. We pray, oh God, for total healing ngisho nakulabo labagulako ngegama lika Jesu Kristu. uNkulunkulu wethu lengcwele we pray for provision Nkosi kulabo labeswele. uNkulunkulu wethu lengcwele lababalako etinhlitweni tabo ukuthi ngabe lokhu ngidakutholaphi. Lord, we pray for provision ngoba wena uNkulunkulu wemusa
nako konke lokumembi kwabantwana bakho noma dinkinga bachachele tona uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu lothembekile. Siyabonga babesemukela umusa wakho egameni lika Jesu Kristu.